amahoro y'Imana kuri ubana twe muri gahunda zacu z'amakuru umunsi ku wundi. Nimba uri mushya hano nagushishikariza gukora subscribe cyangwa se s'abone kugira ngo ujye bamwambye agerwa n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi. Reka twekeze muri Kivu y'Amajyaruguru. General Ruboya yavuze impamvu FARDC yatangiye gukubitwa n'inyeshyamba za Thomas Lubanga. Guverineri wa gisirikare w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant General John Ruboya yatangaje ko ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri kwicwa n'inyeshyamba ziyobowe na Thomas Lubanga bitewe n'uko zimaze igihe zaracitse intege. Bivugwa ko mu gisirikare cya FARDC no mu majyaruguru ya Kivu harimo ikibazo cyo kuba badahembwa, imiryango yabo irashonje n'ibindi bibazo bitandukanye byo mu buzima bwa buri munsi bwa muntu. Iyi ni ugiye kwibandaho muri gahunda yacu y'amakuru. Ngiye mugiye kubana nitwa Etienne Besa ngo hayikaze. Reka twerekeze iyi nkuru yacu muri Kivu y'Amajyaruguru. Guverineri wa gisirikare w'intara Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant General John Ruboya yatangaje ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri kwicwa n'inyeshyamba ziyobowe na Thomas Lubanga bitewe n'uko zimaze igihe zaracitse intege. Yabitangaje ubwo yavaga imuzi ibibazo bitandukanye byugarije ingabo za Kongo ziri mu bikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro mu gace ka Ituri. Umwe mu mitwe ikorera muri iyi ntara unahanganye na FARDC n'umutwe twa CRP wa Lubanga Thomas umaze igihe gito utangije ibitero ku ngabo za Leta y'Kinshasa. General Ruboya mu kiganiro yahaye itangazamakuru yemeje ko ingabo za Kongo ziri kwicwa ku bwinshi na ziranyeshyamba. Yagize ati umusirikare uri ku rugamba nko muri iki gihe turi kurwana CRP M23 inyeshyamba Thomas Lubanga wabaye n'umufatanyabikorwa wa M23, abasirikare bacu bari gupfa cyane. Mu bibazo uyu mujenerali yagaragaje nk'ibikomeje guca intege ingabo za Kongo harimo icyapfakazi bafite abagabo baguye ku rugamba bamaze imyaka myinshi bategereje amafaranga y'impozamarira ariko amaso akaba yaraheze mu kirere. Lieutenant General Ruboya avuga ko kiriya kibazo cyagejejwe kenshi ku bugenzuzi bukuru bw'ingabo za Kongo gusa kikaba cyananiranye. Aha yagize ati hari ikibazo cyo kumenya abapfakazi, tumaze imyaka myinshi dufite ikibazo cyo kumenya abapfakazi, ndetse yemwe hambere hatwakiriye itsinda ryo mu bugenzuzi bukuru ryaje hano mu rwego kubarura aba bapfakazi. Icyakora inshuro zose baza hano nta gikorwa. Uyu mujenerali yavuze ko kuba iki kibazo kidakemurwa biri mu bica intege abasirikare bari ku rugamba. Yagize ati niba umusirikare ahanganye n'umwanzi kumva ko abapfakazi batishyurwa kubera iki uwo musirikare yakwitanga, no kuvuga ati uyu munsi nimpfa ibiri kubakora abapfakazi nibyo bizaba ku bana banjye. Mu by'ukuri ibi bica intege abasirikare bigera kuri bariya bagabo bari ku mirongo y'urugamba kuki bakomeza kurwana mu gihe bazi ko niba abapfakazi babo bazafatwa nk'uko abo mu burasirazuba bafatwa kuri uyu munsi. Ruboya avuga ko bari abapfakazi batangiye kwigaragambya bambaye ubusa. Yanagaragaje iki kibazo cy'ubuke bw'ingabo, avuga ko yanagerageje kukigeza kuri Perezida Felix Tshisekedi gusa ntacyo barakoraho, ikibazo kirasa nkaho cyabuze umuti. Yagize ati murabizi ko turi mu gace kari kuberamo ibikorwa bya gisirikare, ntibagomba kuza kuturangaza, ntibagomba kuza kuduca intege kubera biriya bibazo. Ntidukwiye kuba mu gisirikare buri gihe gihora gifite ibibazo bimwe. Nari hano namaganira imbere y'umukuru w'igihugu akanaba umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo ku nshuro ya mbere agera hano. Navuze ikibazo cy'umubare w'ingabo, namusobanuriye mu buryo busobanutse ikibazo cy'ubuke bw'ingabo. Abantu bavuga ibyo bashaka ariko ingaruka twarazibonye. Nekereza ko ba commanders barigoma, ibyo mvuga babyiboneye. Guverineri wa gisirikare wa Ituri yavuze ko bitumvikana uko rejima yakabaye ifite byibura abasirikare 1200 usanga ifite abasirikare 300 cyangwa 400 bonyine kandi hakabura umuntu n'umwe ubibazwa. Yavuze kandi ko abasirikare bari ku rugamba bugarijwe n'inzara ku buryo barya inshuro 15 mu kwezi kandi Minisiteri y'Ingabo ibagena amafaranga yakabaye abatunga nabyo bikaba biri mu bica intege. Ibibazo biri mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bihura n'ibindi bibazo byo kuba hari n'abandi bo mu bice bya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru bavuga ko bamaze amezi n'amezi badahembwa kandi bari mu ntambara barwana n'abarwanyi ba AFC M23. Ibi ngibi abukena hafi
ibibera muri Kongo bemeza ko biri mu bica intege igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi bakanemeza ko mu gihe ubutegetsi bwa Kongo butagize icyo bukora mu maguru mashya ngo bukemure iki kibazo cyo kuba badahemba abasirikare ku gihe, bishobora kugira ingaruka zikomeye. Uyu ni umusozo wacu w'inkuru, reka ngushimire cyane wowe ubana natwe muri gahunda zacu z'amakuru za buri munsi. Amakuru nk'aya akagaruka hano kuri AM TV show na Gasabo News 24. Shalom.